ببیم چه برمه بکشن همین پرده کشتنی همه پیرکا نیلن فریاد و آوازین خوشکی لدیاربکر بناچاری آخویا لهمبر انجام تندرویا لسرجنه بلند به خوشکا هلیا مریم سویم هیچ 21 سالی بو اولگور آگاهین که مالبات و شاهدین بویر راد گینن ده 13 مجدار دا موسا سویم ته دخوازه که مریم پیرا بزوجه پشتی که مریم وی رد کجی موسا و بنه گلیان گلباران دکه او دکجه مالباتا مریم جی به کردی و ترکی داخوازه گرتن و جزا کرنا موسا سویم دکه ویستریست بیا ایدی روی داتم قافش چای خوار گوتی چای کرخون درم و چای خوار وی لاکات بلاغتی دای گوتی یوم تمدیری تا دکشه ویش گوتی تا ناگرم گوتا ناگرم و یک تحب برداب نگی وی و چوبو دیستا وگری برداب سری خوازه پی بگیری ویا ام دخوازه وی پی بگیری وی بگیری برن Meryem'in öldürülmesinin ardından پارێزەرە دۆزێ و نونەرە کۆمیسیۆنا مافێژنانە باڕۆیە دیاربەکرێ ji radgîne ku ew ê jî şopînerê dozê bin da ku dadwerî pêk were. Kadınlar şiddeti de بەداخەوە ئەم سیستمە توندڕەوی و پیا و سالاریا ئەوە لە نزیک ئێمەش دروست دەبێت کوشتنی مریەمیش هەمان شتە بە ئیرادەی خۆی بە موسای بکوژی دەڵێت کە من تۆم نابێت هەرچەندە ماوەیەکی دوور و درێژە کە لە ژێر هەڕەشەدایە بەڵام دیارە مریەم هیچ سیقەیەکی بە ئاسایش نەبووە تا داواکاری پاراستنیان لێکات ئێمە دەڵێن پێویستە سیاسەتێکی گشتی هەبێت بۆ پاراستنی ژنان و هاوڵاتیان ئێستا نهێنیەک لە فایلەکەدا هەیە و هێشتا بکوژەکەیش دەستگیر نەکراوە مالباتا مریم رادگینه که موسا سویم لحوال مریم گف خواریه که بشتاری داخیانیه نبن و اوی لداخیانیه جی ارشکه کجری بکه لوما جی حوال نوی نهات نداخیانیه مالباتا مریم و سازین جنان داخواز دکن که کجر دمل دست بیگرتن و جزا کرن. صدق ارن کردستان 24 دیاربکر